Ni amakuru agezweho hirya no hino. Ubu ngubu rero amakuru agezweho, inkuru ikomeye cyane ni Uburundi kugeza ubu ngubu buri kohereza abasirikare ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadepite bo basabye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagira ingamba ifata zikomeye, ikaba yashoza intambara ku Rwanda, ikaba yarasa mu Rwanda nayo ikihimura. Mu gihe kandi M23 yo yaba yafashije abarundi barenga 500 gutaha bava muri Uvira, nta n'umwe ikozeho, irabafasha barambuka basubira iwabo. Ni amakuru rero agiye atandukanye tugenda tugarukaho. Inkuru ikomeye cyane kugeza ubu ngubu nyine nk'uko nabibabwiyeho, ni uko Uburundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe umwuka ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Leta y'u Burundi kugeza ubu ngubu iri ku gitutu nyuma y'aho ingabo zayo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Wazalendo na FDLR bambuwe na M23 ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango nyine w'abibumbye. Ambasaderi w'u Burundi Zefere Maniratanga aherutse kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC M23, bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo cyangwa se cyifuza guhangana n'u Rwanda mu buryo bweruye. Ati ntabwo nyine Uburundi buzihanganira ko u Rwanda rukomeza kuvogera ubusugire bw'u Burundi, nyine n'u Rwanda yita AFC M23. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Media ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byoherejwe cyane muri komine ya Busoni, intara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Uyu musirikare yavuze ko hari intwaro zikomeye zashyizweyo kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyanayo kandi abasirikare mu bigo birimo icya 411 giherereye ahitwa Mutwenzi, kuko uru rubuga rwakomeje rubisobanura. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye cyane. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho nyine mu masaha y'ijoro. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko ntawemererwa kurenza 2 z'ijoro akiri mu muhanda, kubera ko nyine bavuga ko baba bikanga ko u Rwanda rwabatera. Umuturage wo mu gace ka Munzenze we avuga ko bategekwa gutaha kare cyane, barasa 2 z'ijoro. Ati nta namwe byanditse, ariko twese tuzi ko icyo bivuga ndetse n'icyo bisobanura. Abarundi baturiye umupaka bo bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane, kuko batekereza ko isaha n'isaha y'intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Ati turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa. Niko nyine yavuze ko abaturage b'u Burundi barara bambaye biteze ko nyine intambara ishobora kurota hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahoze ari Cibitoke naho umutekano wakajijwe cyane. Intwaro ziremereye zahashyizwe n'izo zarashe ibisasu muri centre ya Kamanyola hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyola nibyo byatumye abarwanyi ba AFC M23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira ukora nyine ku kibaya cya Tanganyika. Amakuru yizeye ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwitegura intambara ikomeye cyane. Zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo.
mu byumweru bibiri bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari yikoreye intwaro zikomeye cyane, akaba yarapakuruwe iminsi 3 yose. Mu yandi makuru nuko abadepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kotsa igitutu Antoine Felix Tshisekedi kuba nawe kuba yashoza intambara ku Rwanda. Depite Willy Mishiki, umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za Wazalendo zahawe intwaro na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko bari kubara iminsi yo kwisubiza umujyi wa Uvira, bityo intambara bakayimurira ku butaka bw'u Rwanda. Willy Mishiki usanzwe ari umudepite uhagarariye teritwari ya Walikale, uzwi nk'umuhezanguni wanga u Rwanda by'umwihariko abatutsi, aho akunze kuvuga ko bakwiriye kurimbuka. Agana n'ibitangazamakuru byo muri iki gihugu, yavuze ko guhera ku itariki ya 13 Ukuboza umwaka 2025 batangiye kubara iminsi 18 yo kwisubiza umujyi wa Uvira, nyuma bakerekeza intambara mu Rwanda. Yavuze ko imitwe 250 igize ihuriro rya Wazalendo yose yamenyeshejwe ko nyuma yo kugaruka mu mujyi wa Uvira operasiyo ya mbere izaba yo kwerekeza mu Rwanda. Yavuze ko ariyo misiyo ya mbere iki gihugu gifite, ati uyu munsi turi kuwa gatandatu, bivuze ko iminsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse mu Rwanda. Depite Mishiki yongeyeho ko atari umukoro wa Wazalendo gusa, ahubwo bireba abanyekongo bose, kandi ko nta bufasha bakeneye bw'abanyamerika, Abashinwa n'abandi. Yagize ati gahunda yacu nitarogowa tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitageze ku byumweru 3. Yasabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kandi akanaba umugaba w'ikirenga wa Wazalendo ko baherekeza mu rugendo bateganya gutangira. Mishiki yavuze ko nibagera mu Rwanda ba FDLR bari muri Uvira, Lubero, Masisi na Goma nta yandi bahitamo bazaba bafite usibye gutahuka iwabo. Subwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigambye ko afite umugambi wo gutera u Rwanda, kuko na Perezida Tshisekedi mu mpera z'umwaka 2023 yavuze ko igisirikare cye gishobora kurasa Kigali kiri igoma. Muri Gicurasi umwaka 2024 Tshisekedi yabwiye Le Figaro ko agitekereza gutera u Rwanda, ariko ko muri icyo gihe yari agihugiye mu bikorwa byo guteza imbere igihugu. Mu yandi makuru nuko AFC M23 yafashije abasirikare barenga 500 b'Abarundi gutaha basubira iwabo bava muri Uvira. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru yemeza ko ryafashisha Abarundi barenga 500 gutaha bavuye muri teritwari ya Uvira nyuma y'iminsi barabuze uko bataha. Abarundi bari baragiye gushaka imibereho mu ntara Kivu y'Amajyepfo bari bahangayitse cyane kubera ko leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kavimvira n'uwavugizo bakiri muri Kongo. Ubwo AFC M23 yinjiraga mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza. Umwe muri bo ubwo yatahaga anyuze ku mupaka wa Kavimvira yabwiye itangazamakuru ati nari naraheze hano kubera imirwano, rimwe na rimwe byabaga ngombwa ko twihisha. Bamwe mu bavandimwe bacu badusize mu mujyi wa Uvira, nishimiye ko ntashye iwacu i Burundi amahoro. Mugenzi we yagize ati sinjye umucuruzi w'umurundi wenyine wari muri uyu mujyi, twari benshi duhuje ikibazo. Ababyeyi bacu bari bateye impungenge n'ubuzima bwacu, ariko ntitwavuga ko duhunze, dusubiye mu rugo mu gihe dutegereje kureba niba byashoboka ko twazagaruka. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cyo gufasha Abarundi gutaha cyashingiye ku biganiro iri huriro ryagiranye na leta y'u Burundi, asobanura ko batafunze imipaka. Ati aba ni Abanyafurika bagenzi bacu. Abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo bakoreraga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakanahaba, ariko ubu bashaka gutaha. Umupaka wacu uhora ufunguye, ariko uw'u Burundi urafunze. Ntibashakaga ko bataha.
twabasabye kubafungura ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Mu Burundi hari abanyekongo barenga ibihumbi 20 kugeza ubu bahungiyeyo ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Uvira. Ku bashaka gutaha leta y'u Burundi ntirabafungurira umupaka kugira ngo nyine babe basubiye iwabo. Abanyapolitike batandukanye bo bakomeje kuvuga kuri no ntambara iri hagati ya M23, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, FDL ndetse n'u Burundi. Senateri w'u Rwanda Evode yegeranyije ubushotoranyi bwa Perezida Ndayishimiye ku Rwanda n'imbeba itera pompaje kuri Rwagakoco. Senateri Evode yavuze ko nubwo ubutegetsi bw'u Burundi budahwema kuvuga ko igisirikare cyabwo gikomeye ku buryo cyahangana n'iz'u Rwanda, ngo bizi neza ko urwo rugamba kitarwisukira cyangwa se ngo kirujyemo. Ni ingingo Senateri Uwizeyimana agarutseho mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda, akaba yagaragaje ko Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yigeze kuvuga ko u Rwanda rutekeye igihugu runyuze muri Uvira bitamutwara amasaha 2 yo gukemura icyo kibazo, ashimangira ko we abifata nko kwiganirira. Yagize ati yaravuze ngo u Rwanda nirwashima gutera Bujumbura runyuze Uvira nawe azanyura muri Kirundo kuko ni hafi, ndetse yavuze ko ari ikibazo yaba yakemuye mu gihe kitarenze amasaha 2, ariko ngira ngo kwari ukwiganirira. Umunyamakuru yibukije Senateri Evode ko Perezida Ndayishimiye ariko yavuze ko afite igisirikare gikomeye. Uwizeyimana yagize ati wari wabona imbeba ikora pompaje hejuru ya Rwagakoco? Wari wabibona? Nigeze no kubwira abantu uburyo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Icyo ni Ikinyarwanda kandi kiravuga ngo imfizi y'intamenya irigata ubugi bw'intorezo, nacyo ni Ikinyarwanda. Ubwo ufite icyo agomba gukuramo yagitwaye. Senateri Evode Uwizeyimana yashimangiye ko kuba ingabo z'u Burundi uyu munsi ziherutse gutsindirwa uruhenu mu mujyi wa Uvira zikiyirukana uyu mujyi ugasigara mu maboko ya FCM23, bigaragaza ko ibyo Perezida Ndayishimiye avuga aba yirengagiza cyangwa se aba yengeza intambara ku Rwanda kandi atayishoboye. Minisitiri Nduhungirehe we agaragaza ko amahanga yirengagiza ibitero bya FARDC agakangukira kuri M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amahanga abona igitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigabwa mu bice bigenzurwa na FCM23, nyamara uyu mutwe wasubiza bagahaguruka. Mu gitondo cyo ku itariki ya 15 Ukuboza 2025, indege ya Sukhoi 25 na drone za FARDC zagabye ibitero mu gace ka Rwitsankubu, bitsana abantu benshi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe abinyujije kuri konti ya X yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifite ikibazo cyo kwirengagiza ibitero bigabwa na FARDC ku nsisiro z'abanyamurenge, nyamara umutwe wa M23 wasubiza ibitero bagasakuza. Ati ntuzigera wumva abo mu burengerazuba bamagana ibyo bikorwa bigayitse byo kwica gahenge bikorwa na FARDC. Ibyo bitero byo mu kirere byibasira ibice bituwe n'abantu benshi harimo insisiro z'abanyamurenge. Byabaye inshuro nyinshi kugeza ubu kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyivugira, ariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikanguka igihe AFC/M23 isubije ibyo bitero byo mu kirere. Ibitero by'indege na drone mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamurenge byakajije umurego kuva ku cyumweru gishize, nyuma aho AFC/M23 itsindiye ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo na FDLR mu kibaya cya Rusizi. Ni Disku 24 TV, amakuru nayo yiriwe turakomeza kugenda tukubera hirya no hino. Icyo usabwa no gukanda subscribe ubundi ukajya uwa mbere ubona amakuru agezweho ako kanya.